INP Mizo Channel clear tute kan channel in lo clear thina wangin kan lo me sipai thu nei na pong lak du lova civil demonstration chu akal chhozela demonstration hian civil war chok chuakang tipo a hlo om kan ti kha mi puilam abikin thalai rual generation z zinga hian police malak dan dema aw khumna anasa sot khop mai voin mars ni khat hian mandalaya le myanmar khopui mun thrang thranga nimen february ni som ni le pariat demonstration a ramtana nunna hlan tu te vuina an manglom mandalay rangoon le khopui thrang thranga civil mi te le police in epna akal na sot hle abikin rangoon lama chuan civil mi thalai rual te hian police an epna ve sot hle ni CRPH chuan voin khan thu chhuah siamin boina siam lova kongzo mi pui chunga sipai thil ti dan hi helpol thil ti ani thuan chhuah ta a sipai te chu Myanmar tan heldin hmuna anda ta minong hlana hnuaya kot rorel na chuan NLD leader Su Chi chu thuboi dang a or bel tir le ta hendan tur chan dang anjon bel don kan ti kha a thleng chho zelani Sian state marlama KIA le sipai in ka na lambo ruak arit sot le voin khan min ong hlana sipai te chuan Sian state la su khopuya biak in pakhat age tan ka chiat ba ka in chung lampuan kap chenuala kauran throi tu te anman nia soyani kalimeu khopuya kong zo pon boy velek leka an me man te chhuwa tura police le me puilam anin biak rem nu chuan borua ka dai le thei Myanmar ram a boy tak ema wangin Mizoram Baptist kauran point voina thu chhuwa siamin kauran chung ko tin te chu Myanmar ram ta na tong tai na mang thin turin aso mani khir tu te chi bai ule Myanmar ram chan chin thar hlir mai kanan thlur chhota a Trumpuya te ho boruak hip zongin hun han mang ve ta thungila a thange thu thar enge mo omreng thoma se US Republican Party lam boruak kan thlir ho de bik don nia US politics abikin Republican Party le President Louis Donald Trump boruak kal zel hi kan hoisan thei meu lo chu ni hi Conservative Political Action Conference CPAC chu nemin February ni som ni le pariat khan an triak ta a CPAC le kai noi boruak po kan thlir ho don nia Republican Party boruak hi adanglam chhota a angkhop mai kan puan photo ang khan Truman Senate Minority Leader Mitch McConnell chu natakin tun nai khana tong khuma Trump rual hian Senator le House Congressman engemaw zatin Mitch McConnell hian soisel zui bok Kevin McCarthy angin McConnell hian Trump hi in biak rempui ro se ti te nan phu tani Conservative Political Action Conference CPAC chu February ni som ni le panga khan tran ani a he huna thu soi tu rang te chuan Donald Trump a thlop zong hlirin thuan soi tamai sia Mitch McConnell point CPAC huna boruak in lumlet dan hi a muthel thei ta bik lo tun hai khan Donald Trump a chungchang ron soi chuak vele ta a tun tuma tong camera a masa te ang lo takin Republican Party ta na in pum khatna lam a kok ta thung Mitch McConnell chuan ti hian a soya Donald Trump hi sang ni le som ni pali Republican presidential nominee ani chuan ka vote chiang khopang ati Republican Party tan hian Mitch McConnell herin om hlea an party candidate ani phot chuan zong po ni se vote tho mai theini Republican presidential candidate chu tum hi anom nol maya tondin hmuna Trump boruak hi thaviu ma se Republican Party chunga primary election boruak ala in mung chhochi ri big lova President chu tum Republican ten thei to pan chu huna Trump malam hun tur hi soi thei chau dona tun boruak hi chu atop soina hun ala ni lo Mitch McConnell chuan soi chhun zomin tun le nakin in kara hian thil tam tak ala thleng don chuwa Republican chunga President chu tum mi pali lai kan nei ta a governor ni mek te pon omani Republican Party primary election hi in elna thiang hlim noya kalpui anianga adu tan presidential nominee hi chu theiani ti en Fox News a hrilani Fox News palai Brett Baier chuan Donald Trump hi Republican nominee ni ta se I vote chiang mo tin an zot le khera
Mitch McConnell chuan te reng mai ka votang tina chang ve ni drama hian sang ni le som ni pali presidential election chung chang hi engma la soi chiang fak lo na in White House chu san nuwa mi pui ma a in lan masak berna nizana sipek kharna huna athu soi atang chuan kum sang ni le som ni pali presidential election chu le hi chu atum ne na riat thaya chanchin bulian rang soidan poni president atangin atlafel chawania malam hun soi chiam tur point abawru ken ala zir velo em boka hun alatama chiang fek fokin ala puang velen chu Donald Trump hian sang ni le som ni pali election hi chiang takin soi lo ma se amau le a advisor ni bok Lara Trump chuan kar ma sa mai khan kum sang ni som ni le pali election chung chang alo soi to a Donald Trump hian a chu le ngei don ni na ngai thei ni Senator Mitt Romney chuan Truman president chu le tumani phot chuan Grand All Party nomination a mudon chiang ani ati Romney chuan malam huna enge thleng don ti chu kan relo na in polls result te kanan ena Republican Party din mun enin Trump aya in vor sang theitur hi kanom tlat lo maya Republican Party chunga ani aya thom nei lian hi anom lovani ati afapa poina pa he chuang aniang Trump Jr chuan Republican Party malam hun hi Donald Trump chunga ain ngatani ati thor mai ni sipek huna Trump Jr thu soipo apa fakna lama tam hle Democrats te ngai dan chuan Trump le ho te hi dot phua chop manga in thlan result nol tumapu khan nia adik na chen po amang president office thu tur ber athuta a sang ni le som ni November election khachu soi po hen om zia om don to lova kum sang ni le som ni pahni midterm election ata na lo in pu cha mai hi afin thak zo ma ome mark meadows soidanin Trump hen a kal zel dan tura soi chiang thoi dona Trump admin a omle huna puipa turte po lisan siam vek to ni na soi Nizan Khan President Trump nen kanin bia a America First malak zel dan turte kan soi hovani Trump admin le huna chuan ming top lama Trump daten rorel na fongan chel to ang ati Republican Senator zinga langsar ber Senator Lindsey Graham chuan tuna Senator seat lu mek tu te tan hian Donald Trump hi apoi mo khop mai Trump hian Arizona Georgia le New Hampshire Democrats te thut mek na Senate seat te laturin min puidon ani ati Donald Trump hi tuna chuan khuale tuipa ngai tak mi mal pakhat ve mai Republican satlia khani ve maya mase candidate te hian a thlop na an bei seizel mai sia hei hian mi le sanga ti soi chiang view ome nitlem te liam ta khan Senator Jerry Moran Kansas Senator chuan kum sang ni le som ni pahni midterm election a thlan non ani thainan drama thlop na alo muto a Senator Todd Young point drama thlop nei a ve mek bok drama soisel photo Alaska Senator Lisa Murkowski ero hi chuan drama du sakna adon mel talo ani hi National Republican Senatorial Committee Chairman Senator Rick Scott chuan party chunga in be na te chu kalsanin midterm election huna Democrats te pai thatura in buat sai turin Republican mi te som hlomani ti hian a soya tun hun hi in tender huna ni lo Democrats ten sarkar an kai hroi dan dik lo te hi dodala party anga kan tran tlan hun turani ti in party boruak siam that atum hle Trump impeachment lama vote petu House member som zinga telve House Republican Ohio 16 district ka an representative po hi ti fu lo ve khop mai Ohio Republican representative dinglai Anthony Gonzalez seat lo mek chu pui turin drama White House advisor le deputy campaign manager Louis Max Miller chu da ani dona drama thop na dong to bok Donald Trump chuan Anthony Gonzalez hian Ohio mi te du dan le ril rufuk na helova an ai o ading tlak poni to lo ati Max Miller chuan thlop na mu hi lom thu soin min thlang tu kami te ka phatsan ve ngai lowang alo ti ve bok ti chuan sipek boruak han hip zoila
tuntum Republican Political Action Conference an soizinga langsar pir pakhat chu China le Russia ten technology manga United States an bei dan le US dana a hlo om thei dan ani dai mai American Conservative Union Board Moderator Katie McFarland chuan te hian soya big tech kan ti te hi hral le thei oman ni China le Russia hian an thamlung oi vekto ati Hudson Institute Senior Fellow Rebecca Henrich chuan China hian technology military le diplomacy mangin khovel ru na tuma athil tum he chiang ta hle mai awm zia chu China malak na chang le tura ma kan lak ve ngai ani Trump admin chuan China thil tum hi a helok veka chuwangin he policy hi akal puinga mani kan sipai te tha ti chak turin sum tam tak kan da ngai China sipai te dang turin atibok an soidan chuan China hian 5G ala nei chi alofa Huawei Technologies Corporation mangin ma an la mek ani Trump admin chuan Huawei company lo khrem dai to kha sipeka hian China thil siam te abik takin drone le technology lam thil leilo turin anin cha bok sipeka thu soitu tam tak chuan election thu boi chung changa US Supreme Court malak na andem thuan soiboka evidence omten ngai thadu lova ti in court rorel na adik tok lo zia an soihlomani dan lama mithiam Jesse Binal Hans von Spakovsky Fox News contributor Deroy Murdoch le moderator Dennis Cohen te chuan US Supreme Court malak na hi an soihova ani hi chuan drama legal team malak na kha an thlop view ni na lam sipa khar na huna athu soya hian Donald Trump chuan November election kha ru kani atinon le ngata ten political party thar adin lo thua soi chiang tabok darkar khatle chan ve thua soya kalkhom ten an lomin an thomana sakhop mai Trump hian climate change chungchang asoi lang boka tuile boruak thiang hlimber India Russia le China te nei velo kan naya anni ho hi chuan chiat nan siam bel zel zo kani ati Donald Trump hian opposition na hi a chiang ve boka niang President Joe Biden chu aron soi sel ve ngal boka thakhat chu engma lo main a mangral ta der mai chu ni hi ati pollster Jim McLaughlin chuan unofficial polls nein a poll siama chuan sipekatel Republican zinga za somnga le panga te chuan kumsang ni le somni pali Republican presidential nominee tan Donald Trump bok andua pakhatna din munalwani panhina chu Trump thian nai Florida Governor Ron DeSantis ni in za somni le pakhat vote muwa ti chuan South Dakota Governor Kristi Noem chuan pathumna din munalwa ve bok eng hote hi Trump thlop turin om takte annia an putramatan munan kian du ngeina rin om view bokani sipekatel Republican za som kwale panga te chuan Trump agenda Trump admin policy chu chunjom zel tha anti hlea za pathum te chuan kalphung thak andua za pani teroin soituran nei manglo Donald Trump chuan party thar kadin lova Republican Party hi inpum khatna thatak nein chak takin makan la donani ati Republican House members som tele Senator Pasari Trump impeachment vote tu te ming a soilang vek boka hemiten har satnan tok sel don nena lang Trump chuan big tech te chu hrem turan ni ati boka Twitter Google le Facebook chunga hrem na lek ko adu tak zet nena lang a president leni ngat chuan big tech te hi an chak lo ngatang Trump hian Washington suam te Washington vela Republican politician corrupt tak te chungchang a soiboka Washington DC vela mitlem te wangin indai dan na om hlikani maya kan thatok viewani ati sipeka thu soi tu zinga Senator Tom Cotton Representative Josh Hawley Ted Cruz Governor Ron DeSantis Governor Kristi Noem le Donald Trump Jr. ten telani Donald Trump hian president chu le tum phot chuan har satna awm mel ta lo hle maya maro chu kara hian ni tam takala oma boruak hian thlak thei reng ti ero
kan hriat a thang chu